Isa te chena la kalolom le vek chu a khovel thil theng thar thu thar le kan han thlir ho le dona o hei Japan Prime Minister meichia thlan tinan nil chhole ta Japan po hian politics sia boy ve khop maya Prime Minister in thlak de uzuta tun tram laklo khan meichia sanai takai chi chu Prime Minister ron ni chawa Taiwan chungchang a China len boruak lian te kan ron nei ngal hata na meichia berati lo khanin amhalak na po arorum ang reng viau ni in media than kha te chuan report nge a thaviau ni turin hei tuna hian in thlan han naya majority party chuan Prime Minister ta nan chhop chuak chhole don ani Japan Parliament dai tanti member te chuan nilani khan Prime Minister thar atan arorel lai Liberal Democratic Party President sanai takai chi chuan thlang non ani kha Japan Prime Minister za pangana turani Japan Parliament lower House of Representative Prime Minister thar tur thlanna takai chi hian vote zathum somnga palia mu'a eptupol centrist Reform Alliance how tu Junior Ogawa chuan vote somnga a mu ve boka round khatna hian majority mu pha anom lo wangin Upper House of Councillors a thlen le ni in takai chi hian vote za somni panga mu in Ogawa hian vote somruk panga a muwa Lower House a hian LDP veteran Eisuke Mori chu speaker tan thlangin CRA member KCEC chu vice speaker tan thlan ani heti lai hian Myanmar chuan East Timor Palai an hnawt chhuak Myanmar in thlan pui nei nia sipai thlop sarkar in nena anchanga pitiang chuanin sarkar thar khovel inan pom theina turin khatiang in thlan na teka an han buat sainia tuna hian sarkar mel mang po aron lang chhole tan meka Myanmar a East Timor Palai chuan no chualo tok ve mek boka hemi chungchang hi tuiwak lovin han en lok tiang Myanmar sipai sarkar chuan an rama East Timor ram senior diplomat chu East Timor ramin Myanmar Armed Force laka complain an thelu an poma wangin an ram chhuasan turin an hriat tirti state media te chuan an tar langa East Timor hian nikum khan Association of Southeast Asian Nations ASEAN an zom ve chia he block a hian Myanmar po member ni in Asian member ram inkara hetiang thil hi athleng khat hle ram pani te inkar boruak po a chhiat pha hle niarin ani East Timor sarkar lam atangin hemi chungchang a hian engma soyel omlova Asia khomol puyaram no pangber East Timor hi Timor-Leste tia hriat ani boka kumsang hi pahni khan Indonesia train an independent ve chawani Myanmar Foreign Ministry nan soidanin East Timor President Jose Ramos Horta chuan January thalai hol khan Chin Human Rights Organization member tenen in komin hemin hu hian akai roi sarkar chuan CHRO in Myanmar sipai senior member laka complain an thelu chu pomin hemi chungchang chui chiang tur hian senior prosecutor an ruat zui ni in an soya sipai lam thu engma hrelova sipai social na le dem na thu poma chui chiang tura an ti chu Myanmar sipai sarkar hian angai thiam lo hewang hian an rama East Timor Embassy a charge the affairs Elisio Dorasio de Sausa chu February ni somni ma a an ram chhuasan turin an hriat tir zuita ani CHRO hi chin nam right group ni in East Timor President an mu nuwa East Timor judicial thunei tu te chuan Myanmar sipai sarkar pa ka hruai tu Senior General Minol Thang chu war crime le ami hring puite laka poi khoina lian tak thlena pu na chungchang an chui chiang don tian tar lang boka Myanmar sipai chui chian na tura hianin pong sual ron mi som thana Christian sa kho hruai tu te thina le hospital le sa kho bek na mun be na thleng chungchang te po tel ani tunlai chu Pakistan an buai viau mai ramria buaina rang Pakistan hian an machon me kania Indian na an ramri po ven ngai takni in boruak ala tang zel ania India le Pakistan in kar hilai ramri buaina hi chu kum tluana boruak so san na mun hi ni ve hrim boka chuti lain kan puan fota kan khan Afghanistan Taliban ten sarkar na an changa Taliban kai roi sarkar pianga Taliban le Pakistan lam hi anin musakhi ve de reng boka Pakistan a helpol chetna engamaza chu chung helpol te chu Afghanistan a zung kayan ni Taliban hian an chomin an choi sei lian ani Taliban hian nasa takin an support ani ti chu Pakistan lam ngai dan ania Afghanistan Taliban lain an phave veo boka chutiang boruak kara choin in depna boruak te kalatin ramria indona te nau hial te po alo chuak to nge ni kha tin chuti lai chuanin hei Pakistan ram chunga rambialian ber Balochistan lam hian in zalen nan sual mek ania Balochistan Liberation Army te chuan silai lekin Pakistan mainland laka zalen na sualin chutiang chuanin mania
ro in rela han mani kut ke nge ding turin man la nia ewang hianin in beiton na hi thleng de ureng maya Balochistan muna Pakistan sarkar mun ma le an sipai mun te chun be an tok de urenga tun tha kalme ka po hianin Pakistan lamle Balochistan Liberation Army te inkara in beiton na mi zatel te meu an thi ani kha chutianga thila thlen mek lai chon Pakistan age sapuak Burma hi mithen khat chuan firfek chet na ninge nan ngai thung Pakistan Ramasin province khopui Karachi a building pakhata ni min khan ge sapuaka mi som parukan thia hliam engamoza tan oma gas pok hian building po ati chenwal in police te chuan an soi chetna thlen hun hi Muslim thlase Ramzan ni khatna ni in jing khowar ma a eitur buat saya an boilai mekani thu soin police ho tu Rizwan Patel chon heme chungchang hi report a peya Karachi in le apartment building tamzo ka hian ei rong bolna ta natural gas supply nia ma se mi tam tak chuanin liquefied petroleum gas cylinder an la mang thawani July thla khan an ram khopui Islamabad in nei lom na gas alo puak to a mi pariat thi in mole monoi tu chu thi jing an tel nge President Asif Ali Zardari chuan he chetna thleng hi poeti thu soin thi chung te torpui thu soya hliam tur te po en kolna thatak pe turin a hriatir Sin province sarkar chu building tin him na ngai poimo a gas cylinder him dan te en fi thin turin president chuan ti bokani heti lai hian US le Syria inkar boruak a tha chawa kan hria tengin Syria kha hunrei tak ro lo rel to Bashar al-Assad ta sarkar pai thlak nei in helpol ni thin asa ta kai ruai chung te chu sarkar a ron lutin sarkar na an siama tuna hian Syrian kai ruai meka amai ro chu Syria hianin sarkar la minan thunun lo rambial engamozata hel engamozatan lom ti kan hreta ila tunha ja ISIS te po Syria hian an rang thar le mekani chutiang te chu ania sarkar le hel lampang in beina te po tunha ya chhuak ani kha helpol lo ni thin STS ho hi President Trump hian an ruai tu al-Sara hi Washington a jin tur te pon lo som to a Washington a te polo jin to ni kha chutiang chuan US chuan he helpol designation ani na anuai bo saka sarkar le sarkar thodun na anga in beturten chutiang chuan US hian kongzau taka hun sak nge ani chutilai chuan US chuan Syria a sipai lo omjinga tamjok chu ala chhuak don ti White House senior official chuan a soya hei hi Syria sarkarin an ram ria firfek beilet na konga marhuai an ram ti wang ni in US sipai tam tak chu chet an ngai to don lo nia soi ani kumsang ni som panga tangkhan US in Islamic State ISIS firfek Poland betrana anti-terrorism campaign nei na hnuaya Syria hian America sipai engamoza da luan ni tuna hian America sipai sangkhat vel Syria hian an lo hengmi te hilak chu an ni dona a hun tur tak ero soilang ala ni lova hemirol hian US chuan firfiak beilet turin ain ring don ain ring zui zel don ni na soithung kumsang ni somni palia Syria President Bashar al-Assad pai thla kani hnuwa Syria sarkar thar le US inkar po atha chawa kumin kumtir lama khan Syria a base panni chu US sipai ten an lo chhuwa san to boka Syria President thar Ahmad al-Sara chuanin nikum November thla khan US lo in White House a US President Donald Trump nen an lo in kom to nge Sara hi Syria ram ruai tu siang US lo masaberania US Secretary of State Marco Rubio Syria Foreign Minister Assad al-Saibani te po karliam ta khanin muin firfiak te beilet na konga tho ho dan turte an soidun nge ani Cambodia le Thailand kha nikum kalta khan an lo in do chiam to a kumin kumtir lampo khan boruak an la nei deuh thaka tiang vel chu an la nia an ni po hi ramri boina awangin anin do ani a ramri buai kumhlun an nei vea an ni po hianin manlai Cambodia lo op tu te ina an chhuwa san don khan ramri chin fel lawan chhuwa san wang te po ni chutiang chu thilom dan an ne chuti lai chuanin Cambodia Prime Minister Hun Manet chuanin Thailand nen ramria buina chungchanga US President Donald Trump malak na in ka hai pon ani hnuwa Thailand sipai te chon Cambodia ramchina an la omzui zel ni na soya Thailand chu ramria an buina chin fel dan ngai tua Joint Boundary Commission din rem ti turin a som rampani te hian ramria in ka hai hi puang ma se an inkar boruak ala thalo viau ni nan soi buina po chuak le mai theidin hmuna ading rengani Cambodia Prime Minister chuan Thailand sipai te hi an ram chung hun engamoza ta an la oma Thailand in amma po a Cambodia rama alo pom to huam chunga te po anin kula hemi chevela cheng te po anin lama an kir theilo pha nikum July thlaram ria buina an nei kha kum som chuang chunga buina chuak lian berania ram ri rula cheng mi sangtel chu mun him lama an tlan chhia ani kha heba ka hian ram rikal tanga anin sum don ton na thlengin atuara Cambodia le Thailand hian ram ri kem zaret som pasari athui anin trom ani Thailand chuan Cambodia ram china oma pu na hi apha a asipai te chu an ram chin
sina anom reng ni nan soi ve thunga Cambodia Prime Minister US President Donald Trump adin Board of Peace meeting masabera tel turin US asin mek bok bot hi Gaza arem na le muan na aum theinante anin rel bol na le Gaza din tharle na tur ngai to tura din ni in Trump hian hemi chungchanga hian ma lian takin la a heba ka hian thil dang po buai pui tel thei turin bot thi thu nei na pek ani o US vurtla California vur hlom tlana salutuk chuan har satna lian taka thlen zela mi som chin hriat lovin an lo om mek nia soi ani USA California state a Sierra Nevada tlanga vur atlak na sata wangin le vur hlom lian tak taka tola avalanche thlenga hianin skyer som chin hriat lovin an om mek anram huna chommadar som pakhat ni min lam khan trakia keishil pik chu vur tol hian a chim nana etil thlen lai hian skyer som pahnian om mi paruk chu him takin an chuak thaya midang som te chuan chin hriat lovin an lo om mek nia soi ani US an chin a tum khata vur tol na saber nia soi ni in kum som liam ta chung khan US a hian avalanche wangin kumtin mi som ni pasari vel thiji anga chhut ani California hian khua a votin vur po atlana sa a Sierra avalanche center chuan avalanche thlen a hlom thu warning pon no ti chuak to a chin hriat lo om te zon na hi tho chhun zom zelani ho khati chin kha tuna is zote chanela thu thar kan han ngai thlak thei chu han ni sela khovel thil thleng thar in dona thu tharam bial boinate kan han cover thina he chanela po hian thil thleng thar ber ber te in lo